Dobrodošli u posljednji part kako da napravite sami CNC mašinu. Mašina je sad trenutno spremna za rad, elektronika je povezana, stavljen je obradni motor od 1,5 kW i na njemu je ubačeno glodalo od 6 mm. Kao što mašina je spojena sa elektronikom. Ovo kućište elektronike, kao što sam spomenuo u drugom ili trećem videu, ja mislim da je u trećem, povezan je sa laptopom. Laptop za pravljenje krojne liste koja će da iseče ono što se nacrta je Aspire. Ovdje sam dao primjer koji ćemo sada da pustimo na mašini, da iseče kvadrat sa radijusom i jedan krug. Označili smo da je ravna površina za isecanje 70 puta 190, koliko je i ovo parče trenutno na stolu. Sad prvo što ćemo raditi jeste fiksirat ćemo ovo parče da nigde ne mrda, tako da ćemo stavimo jedan šraf ovdje i ovdje na ćošku. I importovat ćemo file koji smo napravili, koji je evo ga ovdje. Sad ćemo da ga snimimo. To će odmah da ide na USB. Stavit ćemo da je to, primjera radi, test 22. Sljedeće što jeste da u Mach 3, koji kontroliše celu CNC mašinu, importovat ćemo file koji smo napravili u Aspire. Da vidimo šta će da radi Luka. Pustio je. Koliko da te 7 puta ima da uđe. 7 puta ima da uđe dole. Ovo je bio drugi put, sad ide treći. Pa 15 mm je debelo, kuka bi burgija kad bi... Da, odjedno. I na kraju sam ostavio da napravim dve čačkalice, da ne bi zatjelo parče, da ga drži nešto. Vidjet ćemo. Kako radi? Kako radi? Evo je posljednji, viš kako je preskočio. I ovdje će preskočiti. Ovdje. Ovo je sljedeći isti taj, ali sa radijusom. Nema oštru ivicu. Nije 90, nego je... Ima radijus od 10. Da. Ima radijus, da.
Super. Radi. Da, to ne biti. A sad možeš da ponudiš usluge kao nešto da... Živ je. Da, to može. To može. Frankenstein. Samo što mu je rana površina 750 sa 75 sa 45. Dobro, za neke male stvari. Da. Pa hoću da ručim sad glodalo za... Metali, za... Ovo je za graviranje, za ikone. Pa, Pa da vidim kako će ispane ikone neke. triku kako skine, duborec. Pa koliko je precizna. Pa dobro. Vitro je više. Da ne pobija ovo. Da. Pa nešto je bilo. A? Pričamo sa... Ovo je plakala. Evo, odsekla ga. Nije. Držalo ga ono pozad. Seče na ovo, krug. Pa kruka seče. Pa dobro, šta si joj dao to seče? Pa ako si anulirao, površinu mora da seče. Jedino ovo što ostaje. Pa to sam mu ja nastavio da ostavi. Aha. Nego da je polomio. To je ono što drži materijal Da, da, da ne izleti. da ga ne ispali. Ako ovo ne ispali sada. Da vidiš, preskoči i ovdje se treba preskoči. Da ga Znači, ne nema bi... debi. Viš, on ostavi šlic, Da, da, da ga ne bi ispalio. ali Pa dobro, kida ga. samo debi da staje. Dobro, nema veze. Znači da radi, to je dobro. Super. Super je, super. Bukvalno sad samo treba da se obradi. Ja sam ovdje ostavio namjerno, to su ovdje ivice što se vide. Ovo, to se zove tabovi, koji bi služe da zadrže materijal, ali stavio sam previše tanko, što znači da sljedeći put moram staviti barem na 2 mm. Možemo i da provjerimo sa šublerom mere. U principu to je to. Mašina radi. Možda bude trebala mala kalibracija, pošto stavili smo da je kvadrat 50 puta 50, a on je, kao što je vidite, malo preko 50, a to je, kad bi gledali stvarno, 50,5, 6, 7. 50,07. Tako da uradit ćemo kalibraciju mašine i to bi trebalo da bude u redu. Iskreno zadovoljan sam kako mašina radi. Još samo da uradim kalibraciju za tih 0,6 u X i Y osi. Koliko sam video, Z osa je u redu, to što se tiče dubine.
Tako da, sljedeće što ćemo praviti jeste logo. Hvala vam na podršci, pa vidimo se u nekom idućem klipu.